Pozdrav za sve pratioce. Poštovani pratioci, evo, htio sam u ovom trenutku da napravim još jedan tutorial vezano za jednu temu koja je vrlo zanimljiva i o kojoj se nije do sad pričalo. A to je tema zašto Žarko Hrgić želi da živi ovakav život. Koji je razlog? Znači, postoji jedan razlog zbog čega on želi da živi ovakav život. Žarko Hrgić kao prvo može da ode u starački dom, ljudi mogu to da mu srede, sve to moguće. Može da je u starački dom, može da ima tamo i da ima gdje da se okupa i da ima gdje da spava, sve on to može, ali on to neće. On to neće, a zašto neće? Evo vi sad recite u vašim komentarima zbog čega Žarko Hrgić ne želi da ide u starački dom, ne želi da ide u neki privatni smještaj, nego jednostavno želi da živi ovakav način života kao što on sad živi. U staračkom domu naravno kao i u privatnoj kući. U staračkom domu kao i privatnoj kući postoje neka pravila. Ako vlasnik izdaje stan ili kuću, naravno postoji neki kodeks po čemu se može i dogovarati i kodeks ponašanja i kodeks održavanja svog domaćinstva i držanje do higijene. Pošto on nije navikao da drži higijenu, on nije navikao da se kupa, on nije navikao da drži do sebe, nego živi takav život kakav živi, njega niko ne bi primio možda, siguran sam da ga niko ne bi primio u stan, niti bi mu bilo ko izdao kuću. To je prva stvar. Druga stvar, u starački dom može sutra otići, mogu mu ljudi to srediti, koliko ima youtubera koji ga snimaju i koji mu mogu to napraviti, ali on neće to da uradi iz razloga što on u staračkom domu opet ima neki kodeks po kojem treba da se ponaša. Ima tamo više ljudi, zna se da se tu ne može piti ovako, zna se da se tu ne može družiti ovako, zna se da tu ne može spavati sa pasima i to sve pada u vodu. I on je odlučio da živi ovakav život kakav sad trenutno živi. Znači, niko nije do sad ovu temu spomenuo. Niko. Znači, sve se to nešto snima onako bez veze, priča se samo eto da prođe vrijeme. Ali razmislite malo, recite u vašim komentarima. Recite vi, ako ja grešim. Znači, čovjek neće da živi u privatnom smještaju, neće da živi u stanu, zato što ne bi mogao živjeti ovakvim načinom života. Ne možeš ničiju kuću da zapuštiš, moraš da držiš higijenu i da zapuštiš, da to dođe gazda da vidi, dobio bi jednostavno otkaz. Ne bi mogao da ostaneš da živiš. I to je način. I oni kad ga vide na kakav način živi, kako je sve neurodno, čak i smeće se baca oko kamp prikolice, znači ne vjerujem da bi ga iko primio u smještaj. I da ima novca sad da ide, ne bi ga niko primio. Sad, to su neke stvari o kojima treba da se priča. Starački dom također. U staračkom domu ne bi mogao da ima toliko društva, ne bi ga mogli obilaziti, ne bi mogao ovako živjeti neobrijan, neokupan, pit pivu svaki dan, 10 litara pive, tako da je to nemoguće, to je neizvodljivo. Tako da on je odlučio živjeti takav život, jer on ima potpunu svoju slobodu ovdje u prirodi. Ljudi dolaze, nekoga časti, nekomu donese hrane, nekomu donese cigara, nekomu dade keša i to tako ide u nedogled. Eto, ostavite neke komentare vaše, ostavite vaše prijedloge na koji prijedlog želite da radimo temu, radit ćemo temu i to ćemo da radimo. Ostavite vaše komentare, ostavite vaše prijedloge, pretplatite se na kanal Band Mimo i mi ćemo analizirati sve ono što želite vi. Sve ono što želite vi, o čemu želite da se priča, o tome ćemo analizirati kompletnu situaciju i o toj temi ćemo pričati. Znači, nadamo se da će u skorijoj budućnosti Žarko Hrgić, ja vjerujem i dalje, bez obzira na sve ove komentare i što se do sad dešavalo, ja vjerujem da će čovjek otići u 4. mjesecu, na proljeće, to je već proljeće,
Ja vjerujem da će otići čovjek, a ako i ne ode u 4. mjesecu, mislim da će veliki broj youtubera izgubiti interes da ga snima i narod jednostavno neće više to želiti da gleda. To je moje neko mišljenje. A ako se neka situacija promijeni, onda će biti još vjerovatno istraživanja i dolazaka i ljudi će želiti da sa njim razgovaraju i da pričaju i željet će da odu da vide gdje se nalazi. Tako da ovo je sad ključni taj period do 4. mjeseca da vidimo šta će se zapravo dešavati i da li će se išta promijeniti po pitanju Žarka Hrgića. Poštovani pratioci, zapratite moj kanal, dodajte like, pretplatite se na kanal i vidimo se u novom tutorialu. Svako dobro!